yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Sa arngut ki pulit jong gajala Meghalaya kata USP ke West Coast Hills ubah Herbert Jilingdo bat ka principal ka Police Training School Umran ka Mary GT Sangma ki dei ki pulit MPS ki bala syapang kiu kedan sya ki pulit IPS. Halor kani ka khubor ka basngot nat kari kasih channel kalayo banyakran bat uway na ki pulit IPS batmai ubah Herbert Jilingdo. Aling nya sangap ya kejingakran hapadang chief editor kari kasih channel ubah Paul Soklat bat USP ke West Coast Hills ubah Herbert Jilingdo. Bahwa ni pembicara semua tidak asal ini gawan itu MPS Wasal tu baca ini ke IPS. Thank you so much. Nah, cakap penting ini mah kan gaji nyo ni ini ke IPS jadi MPS. Kan gaji fair, lesi pada kawan apa itu gaji fair. Apa itu kamu police officer. Thì kalau kamu ni nomor apa kamu dah don juga fair. Kamu nak bertrai sistem susu. Ke state kada mengajuin mga di ngajuin raja sal di bisa because kada ga vacancy base kan ini jadi kata kan islam pera ada ga vacancy bersama tak di officer belum nominated by IPS tinggi saya orang kan ga IPS mentah di kayak bah high population kong play but of course liang jong ki family jong aru untuk liang jong ki senior semua police headquarters tu pa lalapan yo ini ke IPS kan alat benda yang empat yo pa kemen menyo ajar sab alat benda di setelah pun yo ini ke honor pun yo pun serve kan ke elite kader pun ke IPS oh toh apa jadi kamu pergi ada aspirasi ni. Kum ki MPS bagi IPS. Harus kan lu prefer kai ka power sa function di KSP. Ki IPS bagi MPS. See as I said, ka power and function kumud kati kumju baik KSP gini mentrai baik. Lagi di IPS na lagi MPS. First is that kaniga MPS kaniga state kader, ka IPS kaniga central kader, all India service. Dan gitu kiba yo direct apakah IPS te kalau kidung ka to all India level ni pada yang dia ke state tilarang ngila pedap ada kabiang ka record ada ngila trace tom ada ka government ka ilang fit ini mungkin yo kan ga nomination bandrung apa IPS te ni saya ba nomination dia otherwise manang kata ka di kumju ketri kejing tri kam kani katai kalau muncul di MPS kita istom di IPS kita istom di kamdan juga fair in fact what you think is that bakal ayo kani ka kabu manuan ka MPS IPS penganapan tri kam sudah harus tadi pak kan kejing syak dia ke IPS kai ke motivation video kan motivation kemud ngalong beri bolong bertrai stomach sincere weh. Lalu berjoin, lalu training mengiyo, ke polis, ke police academy. Ke ni trai weh, ni trai hok lalu kam, ni trai stom. But ke motivation ini kadai begini ban perkiu susu ke Meghalaya polis. Serve yagi pajak, pajak bagan state ini ka, biar ke crime. Don gajing suk song san ni ga pementang lang SP po nang stan di kani de ga my aim is to make sure that ni baik bhai song san ni berpenghar ka crime rate especially di border issues bungi don ru itu dengan haban naru bastang hin ru join ni laya trace tom laya baik bahkan don ga ka song san especially kaput baru iki crime against women and children, but drug issue. So these are ini di core sectors pengan make sure pengen kenang penthai isuan penthai ka policing jingnya kini sectors. Jadi apa pun join kerja ajar ilmu
Saya kepongi di bawah. Kita sekarang kan bawah pasti itu juga. Kami kau hasil di bawah pada bawah. Hakili ki kelasnya, karena kasih sudah berpindah ke polis ki di kelas, ini ki changes ke PE, bukan stay itu, umum polis. Kan itu hak fi join first posting kami arjan beri. Kata kapor kadang-kadang di jing lek krim di HLC. Dia kata dalam jing trace tom jong polis buat kerja alam juga nak sokar ni di inala pen neutralize lagi. Dia kata pada long kita sudah kerja kiu emergency sugar wheels. Of course nak kelam lah kan sugar wheels. Pembana kerja trace tom jong polis jong officer jong sugar wheels tu entah gila lah neutralize itu kan emergency itu. Kecing per mentah apa orang ini kini kat sau kat mentah kat news nam service kadai bagi pulit kinang betul-betul show ini dia kita force kita long people friendly force kita force kita ya terhilang lagi pada mendai show kita force haki kita yang suppressive force kita yang mencah mentah polis kita polis with a friendly face bayar up katakan motor sini buat dia benong bah help us to help you. Kini dia macam of course mentah kita nak kan menang ya teknologi with this generation mentah kita nak show di cases on cyber case mentah di cyber crime mentah di online frauds kini dia haban simkiam dulu ini pet bah kanum jelai mengelak control kini kata dia change mulai ini Islam. Kumba fila macam mana ba fili asmi mo wasa sesi parwa ka dikatan ketika order issue mo mungkin di jaga pa dan kata semua orang kerasa. Kadang meski kayak feeling mind no jadi kami ketika dia ka solve dengan dia political issue dia kamu head dengan police force ka iwa feeling mind tapi ni iwa feeling ada malah pergi police station dengan kami ada feeling mind. Thì nga edan banle ke di SP ba swaya ba mi ngaru ilai kata di SOP ni ada layout mengi ni follow di SOP ni along very vigilant apa ke border ada visit di edikam jimi polampi untuk dia ni lah kerana kena tu lah nak support kalau ngentak tu buat board USP nak tegal yang keren baru because we try and make sure bahkan don't become there's peace in the apa border. Kau ini ke rising crime, no rising crime sebagai jatuh hanya penostoi ini bakal jelek lagi drop ya dah masih banyak kira mereka drop sampai po nostoi. Nah kalian fikir kau itu benar baik bakal benar, no? Tentu ni kalian kaji itu drop sampai hang ni ke gading ke drug issue hang ni pun nong stand du ni simkia ni don ka alkin anti narcotic task force ni ANTF ni dan officer ni staff ni mentah ka sim ya ke jing harap jiki VDP bagilah kan tadi lengkap bagi VDP bagi senang bagilah mungkin penduk jak ke ni drug problem ni dan di kerpat dulu yaki nong song senang bola dak kidon kono kubur bikin ni tu mar-mar sini penting ni senang ba ngiru hidup lah macam action kat kumkaan bapak dah sekali ni bahan rumah panggilan luar dalam pandai untuk bagi polis force kita frontliners tak punya tu dan kaika mau kepada kalian di polis sosial akan kita mereka kalau kaika responsibility kita di bagi polis kita nado bajahi kene nga sumkhia kat kungka direction sebengio maka police headquarters ni nila penlong training iki mengin create awareness issue iki police ni sepang kene ke pandemic ki do's and don'ts ki dibentip fact dan benar malah ong yang ki UCSC bro ki diben sikit kia ni di por ki kam jenjar ni pajulak kene kelam menca tina kaliang jo police station juma ong ki ru begini ya skova bikinda kit kia ni don ki health and hygiene committee aman ki police station kindawan ki priu kali penon kam ki mas di penon kam ki benle social distancing
kidi ban penuh kam ki sanitizer nomor ba kani klam min haban dala di hiban kit kia dan ngilak ban kit kia ngilak ban sengai ka jing sapriang jing klam di pulit jingi haki screening point ru long ki bikin level long polite di ben long firm nomor ba la ni long firm haki cakap ni screen ki brio ni ki entry point jingi nopo lingdok masih na siapo nong seram na hati bari pat nopo lampi ngilak ni long peperking haki tu ki cakap te ina belum lah cek i brio i baru nopo te na kaliang na kapor ngiru ngia ong ki officer jangap ki bikin lech ki pai ba do bikin pensi ki kai show ki pamde bandar ga stigmatization marba kani kadi ga buat makan sepenjenjar ni dia na kapor te ngiru ngia persangi bangi di ban in fact di manong ban enforce kan social distancing kat kum ki kendon balai na sarkar na kaliang ci deputy commissioner jingi ba ide ban enforce social distancing ba kanum la ban sakriang diki pulit jungi ru ki bigi ban dala diru ban long ibo pikir ila dia maintain kan health and hygiene ku mengila batai ki na kapor bat kidiru ban enforce itu ba kai ga sarkar kala de ba Bapak setang ni, mau jengkeli kemudian lagi dari yang police officer mau kau officer perlu bersama kan ke message waktu kau mana nak keluar jadi sama yang dihantar kita sama kasih kita kau akan room akan kau force ke jadi ke advice bengelak bang ai ya ki kena samla jungi kalau bagi dari ban trace tom dari ban long di minot marbangi dan kam susu ya ki kasih jungi haki elite services especially kong ki IPS IIS IRS de ki khasi jungi ki de gibo minot hi ki de kim dei ban do jingkerman ki de ban trace tom ki de ban long gi bereo ki bakwa ban wa de ka jingtip ki de ban pet ya ki puli lagi kuat puli ki journal puli ki ki kubor ki magazine tip ki current affairs but kadi bandon ka systematic preparation tentang kanika exam tu. Ngakermen ba hagini senam bagaimana kindang don cangpun sui kasih ni bikin yo dekat direct IPS bikin lah bikin pulih ba kenang bahkan do kontrak ka ya kecing sarong ini kasih. Thank you. Boleh sebut.